Non-Little Kachingham, Honorable CEM of Cardiango, Autonomous Council, Dr. Tulibang Rangha, Alangli, Guard of Inspection of Han, Baraglaw. Honorable CEM of Cardiango Autonomous Council, for the Guard of Inspection. Ingin rokera, ingin rosikera rok, kece, langsung katalon no. Begis kumpen kejo, ningkarang, kajiti, langsung ajar di kampung Omri Bursa Pulau Katalon Nangan di tahun Cardiango Autonomous Council ajar Diphu Pencenglok MLA Kahai itu Pencenglok DIG Pencenglok Deputi Komisaris Cardiango Sebenarnya polis Cardiango Autonomous Council Principal Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary Pencenglok Manteng Alwi Kedawan Lapenge Ahin School College Pencenglok Yili Kacan Honai Lo Kacangli Abang Tuan Kedawan Lapen Kedawan Ketong Lu Songjap Ko Pencenglok Habib Pinpo Ramasar Basar Hekar Bidul Pencenglok Epo Burun Epai Burun Dirpo Dirti Aprangsi Inggai Prosecutor Frog Independente Langsung Katalon lo Kailangan naman pang pinapit Cardiango atau ano Kailangan naman puwahan Ningat kong penalatopan Lapen press media puwahan Turis suya kadang lapen Ningat kong pen Lakau nepi Halo Ningat majipilang na jatong lapot Lakau nepi na kadang naman panjiriko Doon mo niya kong Ini Jepun Warman Jipen Senglok Insam Jinpen Nopi Pono Pikiat Kopan
Arang ni kacau tu Mahatma dia lo kacau tu terbang tukang dia tu. Arang kita kumpen cetan per. Solajong kacau dia kong lonang Diphu. Laso nok pepi nok pepo kacau tu terbang tukang dia tu pan. Kajian lo mentame sarbuat teron date hotel cenglo belas kali sangho. Sasinggal nangkual pen cengok, telepon singgi pen cengok, songbil pen cengok, penanaman bukan petok. Lasok biar saya tercirosi alam pangelo, lasalan kopan, hempu mukang pria singgah, miring terangir dua kilo. Dononya tom, pilih lasok, Bharat alaman kalong nili. Aljapsi Nili Central Government State Government अपने कार्यालयों और संभाल इसी मैसेज कि पिए बंगला पुइलो ये बंगला आइसके रसों इन्हें तुम नवे 60 डॉलर तमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लाओ सीधा भारत का चले अंगारों के तौर handbrake kalau soal handbrake artikel 244A bagi itu khai lepas orang Diphu pin pen hidup ke plan Diphu pin pen dari diri oleh satu nanti handbrake oleh kota itu west kerjanya tolong malam agriculture oleh satu nanti west kerjanya government ini oleh satu nanti इस कार्यक्रम में बोलो ले तुम गोपेल लोग बोले तुम की बोलो बोला ताले तुम जावी लोग नहीं वेस कार्यक्रम में की बोलो तुम कब लोग बीए बोले ताले तुम करना बोला ताले तुम जावी बोलो नहीं Diphu मीडिया कॉलेज के लिए तुम जावे लो जावी बोलो लो लासों तक मिले तुम काचिंग घुरो बोलपुम तरोपुम पेंसेनो वेस कार्यक्रम ओपिनियन सो वाइडर पेंसेनो Cingkong morok penselo lahai tamile to kacing thura amo toa penselo tijuna lan penselo akapre asai ande mate ore me mansai tamile to kapelam ya phane tum claim por bong nangi don bale to na to na kharap ke to nangi ape ni isi pe kadam ke tum chunne ki don bale to Nilisiler, ninjesi, nilikarjalan menjing koli koko, handbrake menjing tum sang ande, handbrake menjing tum hangbong nanti, handbrake yang menjing tum khai yang menjauh ande, handbrake yang menjing tum cisolsa ande, handbrake yang menjing bangpan tuntas ande daun ande tu, itu handbrake nanti. Develop rakam dari tuh klaim polbong lagi, lakukan handbrake lagi itu minta nanti, Mahatma Gandhi kerja pada soal itu klaim lagi, ada silang lagi. Saudara kerja rice, khai kewan, song kewan itu beli sipiatan, hangol sambil hangol pelangke, Mahatma Gandhi, Bharat Sadhin kepelang soal itu tak. Angisi ke handbrake lagi putri pinida Bharat angkalo pinyalo kapre solajong kacari ada kong katalon independente Indian Crocker Truck katalon national flag alaman kalong sini arum sini asal waita klasa ini na don pacingil don gitu handbrake yang menjadi to, kesosor ane, handbrake yang menjadi to, dono pila menjadi jangan menjadi cengkok, kacau ikut handli cacipi apa depan, itu jangan ane dono menjadi to, itu ni si peter, bunyi sore, cepetoi loplante, angisi itu handbrake, di apa itu angisi handbrake lagi putri. Pini, laso,
Bharat dan Kalo Ningero Jipialo Lasok Independent Day Katalogalo Lasok Alam Mandiri Kajago Alar Tumahati Pachinigo Hempedo Nekota Meleto Flyover Tanangi Kachin Thurang Tanangi Leto Hempedo Nekota Meleto Full Project Central University Tanangi Hempedo Nekota Meleto Western Bangalore State University Tanangi. Ladies and gentlemen, my dear friends, we are now witnessing the Grand Parade as today we celebrate the 76th Independence Day. This year, a total of 19 contingents have participated. This year, the Grand Parade is being led by Parade Commander, DSP Miloko Saitya, the second in parade in charge and Commander, Inspector Girish Chandra Deka. With the first contingent we have 20 Battalion CRPF Camp from Birla, led by Platoon Commander ABSI Ram Gobind Singh. In the second contingent we have from Assam Police Diphu, led by Platoon Commander ABSI Maniram Gogol. In the third contingent we have District Home Guards Diphu, led by Platoon Commander ABSI Madhav Bora. In the fourth contingent we have Diphu Government College NCC, led by Platoon Commander, Senior Honor Officer Vijay Goala. In the fifth contingent we have DAV High Secondary School NCC, led by Honor Officer Harlambi Timon. In the sixth contingent we have Diphu Government Boys High Secondary School NCC, led by Platoon Commander, Honor Officer Niranjan Chakma. The seventh contingent we have St. Mary's English School NCC, led by Platoon Commander, Honor Officer Archin Hansel. In the eighth contingent, leading the school's contingent, we have the Boston High Secondary School, led by Platoon Commander Akir England and flag bearer Lantabin Netleki. In the ninth contingent, we have Upper Guinea Academy, led by Platoon Commander Raghav Paul and flag bearer Lombaman Rocky. In the 10th contingent, we have Jawahar Navodaya Vidyalaya, led by Platoon Commander Sancha Rompi and flag bearer Virtika Devanti. In the 11th contingent, we have Padan Memorial English High School, led by Platoon Commander Julian Radha and flag bearer Nayandeep Das. Throughout the contingent, we have Mini English High School, led by Platoon Commander Jyoti Bokiti and flag bearer Aditya Mahato. For the contingent, we have Northern English High School, led by Platoon Commander Rupal Rompi and flag bearer Sarita Diphu. For the contingent, we
have men who stay in this school, led by Platoon Commander Kishore Chinha and flag bearer Monica Rafferty. In 15th continuous, we have Christian English High School, led by Platoon Commander Denise Diphu and flag bearer Sarlam Pinti. In 16th contingent, we have Rainbow High Secondary School, led by Platoon Commander Sarlam Pinti and flag bearer Visita Goldberg. High School, led by Platoon Commander Vishal Bhima and flag bearer Vasanthi Prema. The five the Guardian of District Administration.